بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Abu Hurayra radhiyallahu anhu hadis rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Müminler içide imanı en mükemmel bolğını, ahlakı en güzel bolğanlardır. Sizlerning en yaxshilaringlar özünün ayollarına yaxshi muomala qiladiganlardır. Tirmizi rivoyat qilgan sahih hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlakı en iyi olanlardır. Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davranınızdır. Tirmizi rivayeti. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто обладает наилучшим нравом, а лучшим из вас являются те, кто лучше всех относится к своим женам. Abu Huraira, may Allah be pleased with him, reported, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the most perfect man in his face among the believers is the one whose behavior is the most excellent, and the best of you are those who are the best to their wives. Narrated by Tirmizi. アブ・フレイラはアラの御使いがこう言われたと伝えている。信者たちの中で最も完璧な信者とは最も優れた性格を持つ者です。またあなたたちの中で最も優れた人々とは自分たちの妻に対してよく接するのが最も優れた者たちです。テルミズの伝承。 아부 후라이라 라디알라후 이렇게 말했다. 신자들 중에 가장 완전한 믿음을 가진 자는 도덕적으로 아름다운 자다. 그리고 여러분 중 가장 좋은 사람은 아내를 잘 대하는 사람이다.